Rongbarim di sama arong arat kaningri pini arni anta towar kituna lang abelang. Bukajan habar lang kethe hidi lang roy ke mana jok soka klim kana hok skula hem kang hau. Donka roy lang kethe Donka mukam rong spipen anarong lang kang lum. Kardom ada babirta long penili dilban kropi non birtang non pen arjek tha. Lumajong constituency di sama lakhahini arong arat pini arnianta kachlenga towar melangawar saya velang pusi ningri rinti di sama arong ke plang lake pharo kris ke brapli ke paningkan Karbi Anglong Autonomous Council along Congress ke the huta MSC ke lik hadet api chomna lang ra thak RCC dolong nang ton pipo pusi lam chak chipilo bonta lam chak dolong anchot ke long pusi rong sor ning jerinti BJP a council ke kacharar kaching thormati pariwartan a council asip ke phapi hup di sama arong aphanta nanglang nang ji pusi kat news apherang ke kahomri damhut nang chathandun pai pho ajo tomon arwi ke thya jok bukajan subdivision pena anadim along langilum et pusi bukajan penile tuma pherang ke ananterang kat news along birta nang pale birta kilong atengke hidi lang kang rumajok soka klim na hok nang lolapen hidipi alang ra along kedo ihum school ta lang ke thya jok school hem ing pulong ledat lo pusi thanwang atum ning rinti aning kanwang chutikya rat ke phok kisung irrigation la pen chutikya sai campaign pajok nang jiputa kisung ke phorat pherang kya phan than pachini Donka aro irrigation alang teng alang kang baga joini Donka muka marong supi pen anarong lang inglum erason se theklong Birta kahomri damahut lang kanglum arong lake sojong gilani bordongka hahui hanlo hilipen lang teng kang tena jok soka klim la pen lang ok lang ke thalong dun etlo posi pherang ke kahomri damhut birta long dam namalam so por phan birta moin to paniksina Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Treo, Shreya iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dihna mo phipu thar birta long wangtholo inkorapli hamphanga song pen pai pho arni West Karbi Anglong la pen Meghalaya hoi khirmi along isi cherok tokamai padodam posi kat news along birta nangle inkorapli hamphanga song ki mangalam ki pachini dama mayalong sarkari gangbura Jameson Milik cleared up terang Harsing Hanse rongasar Pritik Timung atum chetongdun Edward Tisosi mai chphai phupon Mahamaya constituency angbong ke paphinai arong angbong mukasong arong ta ironglo Pharo Chris kebra phokebra hinia ningkan Karbi Anglong mahang thekdet pen ningkan thokebra thokse ningkan aphi non hejong MSC lunsing teron lasar rong along humri dam pusi birta longdun alangli ka humri dam hut towar lang me hai hoi avarsai rong arat phan ki pija phan lam chak chipitekang .
Guwahati DTRP Indoor Stadium along ke Pathu All Assam Inter District Wushu Championship angdung kiti Pathu Pontanglo. Kachipate along Karbi Anglong Asami Hongbari Timbung Pi Bronze Alek Chepalong Dun Alang Like Wangji National Wushu Kachipate along ta Chipate Dun Longji Pusikar News along Guwahati Pen Birtanang Pale Wushu coach Pradip Tisola Pen National referee Ghana Teranga Tumsi Kachipate Japon Birta Bangela Pansi Kamton Ponigla Domitangmi